Monggo. Yuk. Sesi Deman. Pamundutane juragane. Juragane Pak Wanto. Mas Wanto. Ya yang joget mana dipersilakan. Monggo bos. Juragan kayu boleh joget lagi. Ayo tambah lagi sini joget. Lawe bedhe patiman timbang bepisah. Walolo. Pada-padane ki kan juragane sing nyuwun ya, Wor. Ki pamasukane gejubus kepriwe ki padane pasukane. Ya Ben ora bingung Mas, ben ora loyo lemes joget padane. Ngene. Mas Riri mana Mas Riri? Jenengane siapa ki? Mas Jody, yuk joget. Ya. Biar lemes badannya, biar enggak agak kaku. Calon bau ya. Hah? Calon Ayo bau. calon bau. Oh ya. Iya. Kan kalau jadi perangkat kan harus yang sume, Iya, sume. harus yang murah senyum. Oh, Pokoknya sama masyarakat harus mengayomi. ya adaptasi Nyanyoh lah ya. adaptasi Monggo, dengan Mas. masyarakat. Calon bau apa ini? Bau. Lo maksudnya bau apa? Apa kaur pembangunan? Iya, apa, betul. Hah? Kaur pembangunan, ya. Membangun cinta ya. Oh kalau ini mantan udah. Loh Pak loh, cukit. Cuma tanya TikToknya aja lah. Iya. TikToknya apa, Wor? Gak tidak kena, anu ya ada. Uripono Aturaken sugeng rawuh kandhut, sehat selalu minangka jenazah izin.
duwe hajat kok baju banget. Kok udah baju banget sih, War. Kayak Oke, jebule medeni sila ya. Oh alah. Pak Waris. Kayaknya sampean nang apa sih kayak gue? Pak Wanto kayak jebule poweran kayak gini. Anu, peana nunggu nang apa sih nang rambutnya kayak gue melong-melong. kena Silo. wong kena aku wingi ke kasus. Kayak kie, nyok kan orang ngerti lamun cukur digane 10.000. 10.000 nggak banyak pira. Aku nggak duit 5.000. Lah tukang cukur 5.000 separuh tok gebuk. Iya. Ayo, tak njaluk nang nggo cukur maring Pak Waris. Iya nggo cukur. Ala jendrik aku ngisin-isina banget. Ditutup maning. Apa-apane senengane lembu kaki lho. Jogetnya ke. Hah? Kayak pocongan. Oh kayak pocong ya? Oh berarti kayak mau ya? Iya, yang bener dong. Pakai Huripono kota gede amat sakitine gawe opo-opo wae ada sedem ya mangga tamune tambah sore tambah rawuh. tambah kakak. gayeng, Heeh. tambah ramai.